Wilno jest bardzo przyjaznym miastem. Tutaj nie tylko i Litwini mieszkają, ale i Polacy, Rosjanie, wielokulturowość. No Wilno jednak ma coś w sobie takiego, że przyciąga. Ir tiesiog labai gera, kadangi aš studijuoju istoriją, tai gera vaikščioti tose gatvėse, kur ačiū Dievui, antras pasaulinis karas nepavertė šito viso miesto kažkuo į griuvėsius kažkokius tai. Pas mus liko labai daug architektūros, pavyzdžiui, Vilniaus universitetas, prezidentūra, turim Radvilų rūmus. Tikrai labai daug ką pažiūrėti ir nebūtinai, tiesiog pasakius, net ir eit gert po šito, po visų paskaitų ir taip toliau. Tu labai gražiai gali praleisti laiką muziejuose, pagaliau šiaip išeini, labai dažnai, pavyzdžiui, praktikuoju tokį reikalą, kai pasiimi tiesiog termos arbatos ir išeini. I think it's most beautiful old town in the world. The most interesting place in Vilnius is Gediminas Castle. You can see a very beautiful panorama. You feel the history of Vilnius and of whole Lithuania there. Sometimes I like to make some walks, and then like I'm going now through the old town. I see all these renovated houses, and I guess the old town lost its Soul? Soul, charisma, as I remember it had when I was a child. And sometimes when I'm walking, I like to shorten my way and go like through the yards, like, and they are not renovated, and then I can feel the spirit. Near the cathedral, people just tend to meet one another here and to skate. The skateboarding here is very popular, or go with bikes and just to make some tricks. Ja bardzo szycę się, że jestem wileninem, bo dlatego, że tutaj działali wszyscy bardzo słynni polscy poeci, tak jak i Mickiewicz, i Słowacki, i Czesław Miłosz, który niedawno zmarł. No więc to jest doprawdy, ja bym nazwał, to jest drugi Paryż. To jest drugi Paryż, romantyczne miasto i te same nawet latarnie, które palią się wieczorem takim odbłyskiem, takim ciemno-żółtym, rozumiem. Yra kirpyklos, yra autobusai, yra moteris sakanti, žinau aš tave. Yra žiema, žiema, žiema. Everything is special because, like, Vilnius is a city where I find my soul. Like, I don't live in Vilnius anymore. I live in Scotland because I study there. But every time I come here, I feel very good. It's like the city where I feel myself. Yra kirpyklos,
yra autobusai, yra moteris sakanti, žinau aš tave. Yra žiema,